Iyo bigeze ku mupira w'amaguru usanga cyane cyane umukino ukunzwe n'abantu b'igitsina gabo cyangwa se abahungu. Ibi ngibi ariko nanone bitabuje ko hari n'abakobwa bawukunda kurusha ikindi kintu icyo ari cyo cyose, bakanawukurikiranira hafi, iyo no kurusha namwe mu bahungu cyangwa se abagabo tuzi ko rero bawukunda kurusha abandi. Nubwo bimeze gutya ariko hari n'abakobwa cyangwa se abagore baba bitaye ku buryo umukinnyi yitereye, uko asa ku isura, uburyo aseka, inyogosho ye, six packs ze, uburyo yambara hanze y'ikibuga ndetse n'ibindi bitandukanye kurusha kukwita ku buryo yitwara ndetse n'ubuhanga agaragaza mu kibuga. Ikaze kuri YouTube channel ya Story House, aho mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi tugiye kubagezaho urutonde rw'abakinnyi beza muri Ruhago bakomeye ku isi bakundwa n'abanyarwandakazi. Bitwaje ko bakunda Ruhago, ni urutonde twakoze twifashishije bamwe mu bakunzi bacu twaganiriye maze batugaragariza abakinnyi ba Ruhago bakunda kurusha abandi. Ni urutonde rukozwe hadakurikijwe umwiza kurusha abandi cyangwa se umwanga kurusha abandi, ahubwo ni ugukundwa n'abanyarwandakazi gusa. Ku mwanya wa 10 w'uru rutonde turasanga Francisco Juan Alonso Suarez, benshi bamenye nka Isco. Uyu mugabo abonye izuba ku itariki ya 21 ukwezi kwa kane mu 1992, asanzwe akina hagati muri Real Madrid nk'ikipe y'igihugu. Iyo izi kipe zakinnye, abakobwa benshi uzasanga bari kureba izo match, usanga bakurikiye uburanga bw'uyu musore kurusha uko baba bari kureba match. Yakina nabi, yakina neza, nta mukobwa ubibona, ahubwo babirebera uburanga bw'uyu musore. Uyu musore kandi twanavuga ko atazwi ku rwego rwo hejuru cyane ku buryo umuntu wese wese yaba amuzi. Hari abakobwa benshi bamuzi bitewe n'uburanga bwe, aho benshi bahuriza ku kubaseka neza. Uyu musore watangiye umwuga wo gukina Ruhago muri Valencia mbere yo kujya muri Malaga. Uburyo yitwaye muri Malaga byatumye atsindira igihembo cya Golden Boy 2012 ndetse na miliyoni 30 z'amadolari yo kujya muri Real Madrid 2013. Madrid yafashe gutwara ibikombe bitandukanye birimo bibiri bya La Liga, kimwe cya Coupe del Rey, bine bya UEFA Champions League ndetse n'ibindi. Hagati ariko ntiyanitwaye nabi mu gikombe cy'isi cya 2018, dore ko aribwo n'abantu benshi babaga bareba umupira w'amaguru ari n'abanyarwandakazi benshi bamumenyeye. Isco afite umukunzi w'umukinnyi wa filime witwa Sara banabyaranye. Ku mwanya wa 9 abakinnyi bakundwa n'abanyarwandakazi bitwaje ko bakunda Ruhago turasanga Jerome Boateng, wamaye cyane mu maso ndetse n'amatwi y'abanyarwandakazi, ahanini bitewe n'igikombe cy'isi cya 2014 iki cyanatwaye ikipe y'igihugu y'Ubudage. Abanyarwandakazi benshi baganiye na Story House bahuriza kumukundira taye nziza igaragara kenshi iyo atambaye imyenda yo gukinana, kandi ngo anafite isura nziza yakura buri mukobwa wese. Uyu Mudage unafite ubwenegihugu bwa Ghana kandi ni mutima wa defense muri Bayern Munich ndetse n'ikipe y'igihugu y'Ubudage, akaba afite abana babiri b'impanga yabyaranye n'uwahoze ari umukunzi we Sharon Sinler. Ku mwanya wa 8 w'abakinnyi bakundwa n'abanyarwandakazi bitwaje ko bakunda Ruhago turasanga Theo James Walcott, uyu mukinnyi w'umupira w'amaguru w'umwongereza ukina imbere muri Southampton ku nguzanyo yaturutse mu ikipe ya Everton yo muri Premier League ndetse n'ikipe y'Ubwongereza. Nawe ari mu bakinnyi beza ba Ruhago bakundwa n'abanyarwandakazi. Abaganira na Story House bavuga ko bamukundira isura muri rusange, n'umusore kandi mwiza ku isura, nawe bihakanye waba wagije nkana. Walcott kandi akundirwa swags ze, uburyo yitaho ndetse n'ukuntu yambara hanze y'ikibuga. Kuri uyu mugabo amara igihe kirekire mu mubano w'agatangaza na Melanie Slade, nyuma yo guhura muri 2004 mu isoko ry'ubucuruzi riri Southampton mu kwezi kwa 6 2013. Iyi couple yarashyingiranywe maze umuhungu wabo wa mbere Finlay James Walcott avuka mu kwezi kwa 4 2014, uwa kabiri avuka mu kwezi kwa 12 2016. Ku mwanya wa 7 w'abakinnyi bakundwa n'abanyarwandakazi bitwaje ko bakunda Ruhago turasanga James Rodriguez, umunya-Colombia James David Rodriguez Rubio, nawe ari mu bakinnyi abanyarwandakazi babireberaho kureba match. Rodriguez benshi bamenye mu Rwanda bitewe n'igikombe cy'isi cya 2014, abenshi bamukundira isura imeze nk'iy'abana cyangwa se baby face. Uyu musore kandi akina hagati muri Everton n'ikipe y'igihugu ya Colombia. Nubwo agaragara nk'umwana, ni umubyeyi w'abana babiri kandi watangiye umwuga wo gukina Ruhago muri Envado nyuma za kujya muri Benfield. James yamenyekanye cyane ku mugabane w'Uburayi ubwo yari muri Porto, aho yatwaye ibikombe bitandukanye yaba gufasha ikipe ye ndetse nayo ku giti cye. Muri 2014 James nibwo yagiye muri Real Madrid avuye muri AC Monaco. Icyo gihe yari yaguzwe miliyoni 33 z'amayero. Ibi ngibi byatumye aho umunya-Colombia waguzwe amafaranga menshi mu mateka icyo gihe. Nyuma yo gutandukana na Daniela Ospina bari bamaranye imyaka 7 banafitanye umwana. Kuri ngo Rodriguez amaragiye mu rukundo n'umunya-Venezuela-kazi w'umunyamideli witwa Shannon Derrima. Ku mwanya wa 6 w'abakinnyi bakundwa n'abanyarwandakazi bitwaje ko bakunda Ruhago turasanga Mesut Ozil uherutse kuva mu ikipe ya Arsenal. Uyu mugabo abakobwa benshi bamukundira amaso meza manini, dore ko nacyo kintu kimuranga. 2019 yakoze ubukwe n'umukunzi wahoze ari Miss wa Turukiya. Icyo gihe perezida wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan niwe wari wambariye Ozil. Mesut Ozil yashakanye na Miss Amigurs mu birori by'ubukwe bwabo byabereye muri hoteli ihenze iri mu nkengero z'umugezi wa Bosphorus muri Turukiya, ahari ku itariki 7 ukwezi kwa 6 2019. Ozil n'umukunzi we Amin batangiye gukundana muri 2017.
Ku mwanya wa gatanu w'abakinnyi bakundwa n'abanyarwandakazi bitwaje ko bakunda ruhago turasanga Ricardo Kaka. Nubwo Kaka atagikina umupira w'amaguru, hari bamwe mu banyarwandakazi twaganiriye nabo bakakubwira ko bakunda Kaka, ahanini bitewe no gukora bamubona ku makaye yabo bajyanaga ku ishuri. Mu nkuru z'urukundo za Kaka, yamenyekanye cyane mu rukundo wari umukunzi we kuva mu bwana witwa Carolina Serilo, yabaje no gushyingiranwa mu rusengero rwitwa Rebirth in Christ Church i Sao Paulo, ariko baza gutandukana 2015 babyaranye abana babiri. Kuri ubwo Kaka ari kumwe n'umunyamidelikazi w'umunyabrazil witwa Carol Diaz. Kaka benshi bakunze mu ikaye na mbere yo kwamubona mu kibuga, niyo dusanga ku mwanya wa gatanu w'abakinnyi bakundwa n'abanyarwandakazi bitwaje ko bakunda ruhago. Ku mwanya wa kane w'abakinnyi bakundwa n'abanyarwandakazi bitwaje ko bakunda ruhago turasanga Gerard Piqué. Gerard Piqué Bernabo, umunya-Espagne ukina mu mutima wa defense wa Barcelona, nawe ari mu bakinnyi bakundwa n'abanyarwandakazi bitwaje ko bakunda ruhago na Barcelona by'umwihariko, uretse ko nanone kuba ari umugabo wa Shakira bimwongerera igikundiro. Piqué ufatwa nk'umwe wa defense beza ku isi, ni umwe mu bakinnyi bane batwaye UEFA Champions League imyaka ibiri ikurikirana amakipe atandukanye. Piqué kandi ni umwuzukuru wahoze ari vice president wa Barca Amadou Bernabo. Kuva 2011 nibwo yatangiye gukunda n'umuririmbyikazi akaba n'umwanditsi w'indirimbo umunya-Colombiakazi Shakira. Bamenyanye ubwo hafatwa amashusho y'indirimbo ya Shakira yise Waka Waka cyangwa se This Time for Africa, indirimbo y'igikombe cy'isi cya 2010. Kuri ubu ngubu aba bombi bafitanye abana babiri, bakaba kandi na couple itangaje, dore ko inahwisa kuri amavuko, ariko Shakira akarusha Piqué imyaka 10 yose. Ikindi kintu bamenya ko ino couple nuko bafurirana cyane, dore ko buri umwe akunzwe nabo badahuje igitsina hirya no hino ku isi. Ku mwanya wa gatatu w'abakinnyi bakundwa n'abanyarwandakazi bitwaje ko bakunda ruhago turasanga Messi, rutayizamu akanabana kapiteni wa Barcelona n'ikipe y'igihugu ya Argentine, unafatwa nk'umwe mu bakinnyi beza ku isi muri ruhago, yaba bagikina mu gubu ndetse n'abi bihe byose. Nawe ari mu bakinnyi bakundwa n'abanyarwandakazi bitwaje ko bakunda ruhago. Ibintu ahanini byagiye bihera mu kumuhanganisha na Cristiano Ronaldo. Messi ushobora kuba adafite isura ikanganye yakura buri mukobwa wese, ntibuza abakobwa benshi kumukunda kuko ari Messi nyine. Nyuma y'ibindi byose mu baganiriye na Story House bavuga ko icyo bamukundira nabo batakizi, icyakora ngo bamukunda uko bazi ko ari umuhanga ndetse ngo agaragara nk'umuntu utiyemera. Lionel Messi yavukiye kandi akurira muri Argentine rwagati, aza kwimukira muri Espagne kugira ngo yinjire muri Barcelona. Icyo gihe yari afite imyaka 13 gusa. Guhera mu mwaka wa 2008 Lionel Messi yakundanye na Antonio Rukuzo, mugenzi ukomoka muri Rosario, bamenyanye afite imyaka 5 bitewe n'uko ari mubyara inshuti ye magara kuva mu bwana Lucas Garia. Uyu nawe akaba ari umukinnyi w'umupira w'amaguru. Nyuma yo kumara umwaka umwe umubano wabo barawuhishe, Messi yaje kwemeza iby'urukundo rwabo muri 2009, aho kuri ngo bafitanye abana batatu barimo Thiago, Mateo ndetse na Chiro. Ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa gatandatu 2017 nibwo Messi yashakanye na Rukuzo. Ubukwe bwabo bubera muri hoteli nziza ihenze yitwa Hotel City Center i Rosario, bwari bwitabiriwe n'abagera kuri 260. Mwanya wa kabiri w'abakinnyi bakundwa n'abanyarwandakazi bitwaje ko bakunda ruhago turasanga Neymar Junior Santos. Uyu rutayizamu muri Paris Saint-Germain ndetse n'ikipe y'igihugu cya Brazil, unafatwa kandi nk'umwe mu bakinnyi beza b'abahanga ku isi. Abanyarwandakazi benshi bavuga ko bamukundira uburanga bwe bigaragarira amaso, taye yiwe, uburyo aseka ndetse n'uburyo aba anameze neza yari hanze y'ikibuga muri rusange. Uyu mugabo uri mu bakinnyi bahembwa amafaranga menshi ku isi, afite umugore wamamaye ku izina rya Bruna Marquezine, umukinnyi ukomeye wa filime w'umunyabrazilkazi. Uyu nguyu yatangiye umwuga wo gukina filime akiri muto 2003. Ku mwanya wa mbere w'abakinnyi bakundwa n'abanyarwandakazi bitwaje ko bakunda ruhago turasanga Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Uyu munyaportugal wavutse ku itariki 5 z'ukwezi kwa kabiri mu 1945. Benshi mu bakobwa uzaganira nabo bazakubwira ukuntu Ronaldo yasetse gutya cyangwa se yendukiye gutya mu kibuga areba muri kamera, kurusha uko azakubwira uburyo yacenze se, uko igitego yakinjije ndetse n'ibindi. Benshi kandi uzumva bakubwira ko ari we mukinnyi wabo w'ibihe byose, cyangwa se bakunda batagendeye ku buhanga bwe mu kibuga, ahubwo bagendeye ku buryo asa, ndavuga uburanga, uko yambara iyo atari mu kibuga, amafoto yatandukanye ndetse n'ibindi. Kuri ubu ariko Cristiano Ronaldo ari kumwe n'umunya-Espanyakazi Georgina Rodriguez, umugore mwiza cyane wanamubyariye umukobwa bise Arana Martina wavutse 2017. Arana kaza asanga abandi bana batatu ba Cristiano Ronaldo. Reka ngushimire cyane wowe twanye mu kiganiro cyacu. Uramutse ubonye hari umukinnyi ukomeye ku isi ukundwa n'abanyarwandakazi bitwaje ko bakunda ruhago tutavuze kuri urutonde, cyangwa se ufite ikibazo, igitekerezo ndetse n'inyunganizi, ubidusangize muri comment, utibagiwe no gukanda subscribe niba utarabikora, kugira ngo ujye ubasha kubona byinshi bitandukanye Story House ikomeze kukugezaho. Nitwa Ani Kwingabiye, kanguze mwifurize kugira ibihe byiza.